Thilakhung Bisiwa Kaisa Pandani Bisingtwi Khlaijakha Bodol Swlaimani Panda Pandani Bisingtwi BJP Bodol Yakarwi 6 family ni 23 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha MDC Purna Chandra Jamatia Hasni juda thayono Bodol Swlaimani Panda Khlaijakha tongu aba haikeno a shalabo MDC Purna Chandra Jamatia ni Lamjak mungo Khlaijakha Bodol Swlaimani Panda Apanda wo koksaka MDC Purna Chandra Jamatia Thilakhung no naikol tongnai Sogwi no naikol tongnai Chini Uncle Naren Koloi, Tei Provision Koloi, Bosoti Kendroni in charge to Tongjak, observer to Tongjak, they have a Chotoni Sakang Simipro BJP Kayui, Thilakhung Amsai Sogwi Amsayo Borokno, BJP no Tidului, Ragrowi Tongmani. Piabatini, Borok Zumbai Baksa, Mahas in the Trite, Chini Prasani, Sobanoti, Bukrak, Hine, Borok, Zumbai Pika. Sogwi baksa phaimani bagui Borokno bilai hambai Yapharwi Chini Sobate bukrak nai Chini Sobani Bisingtwi जों teibo Chini odhikar rok manai Chini Borokni netrite 6 poribar 23 puta joining rokha phainai chalobo teibo gobang phainai oro Thilakhung amsayo BJP emne no kom Sogwi amsayo to teibo kom haifano je tabok masa musu tongnai rok phano Borokni netrite je tabok tini phaimani nugui tei samung tangnai bukhrikha o jagao chini MLA chini tabokni speaker ni tangmani no Borok clearly chakha je Thilakhung tei Sogwi amsayo jebabe development khaini nangmani rok mongsa Borokni samung khaije yapono bujurponi khutui khana laikha ani bangui phainai chalo chung chini sobano tei bukrak khainai hnoi Borok tini phaimani bagui Borokno haine hai chini Maharajani bukhakte chini Tipra Motha patini bukhakte ei ane byaktигতনি bukhakte bilai khe amba Yapharwi asa khayo phaine chalo teibo chini choba karak nai Aboni aglo BJP Yakarwi Tipra Mothani Bana Romnai adong rok saka BJP Bodol tongmani jorawo mungsar samung humuni shep hanya hanei aboni bagni Tipra Motha Bodol ni Bana Romkha hanei Angbo haino 2014 bono jemon Diluwa Narendra Modi Sarkar Asokang ini Chini Takhok Birokto Sadon Chini Karak Podobo ini Bisingtwi जों mutlong जों saranjarwo abin Bisingtwi जों kabangma 2018 जों cholopaltai hinoi जों hapong hatai bokogo जों CPM no bahai ke mechene manai hinoi जों sakthar जों samung khailekya abuni yagolo hai जों BJP no जों sarkar tui phekya जों सरकार खायलेख्या आबनि परेवा जों तेइसा 2021 सिनि 87 जों BJP नि जों बासालायख्या ताइ जों चिनि कान्सि कुमार न जों कैंडिडेट नि जों सेलेक्ट खालायनि जों थांलायख्या आरो बिसिनि चिनि गोबां मानसिनि बिब्रान्त फायख्या चिनि MLA साहब सावो जय किशोरनि जे मा खायनाय किन्तु कान्सि कुमार न अंगेनि सावो आरो बिसिनि जों जय किशोरनि विभाग बाय चिनि कान्सि कुमारनि विभाग जों दुइ भाग नि थांलायख्या आबनि बिसिनि जों फेलायख्या ताइ जों फेलन थांगा हायफानो जों खाथियावनो ताइ BJP जों खलाय दङ आबनि बिसिनि आं मण्डलनि सदस्य मानखा 2021 आबनि परे आं साइमारवा ताइ मैतुलुं ताइ Sogwi Thilakhung शक्ति केन्द्र इनचार्ज आं रिजाखा आबनि यागलो हाय आं सामुं खायख्या हाबिनि परेव चिनि Thilakhung लास्ट चिनि Thilakhung ताइ Sogwi नि चिनि ADC ब्लिस चिनि ADC नि बुdo आं बिस्तारक माखा तामबागे हमला बिस्तारक कायसा ऑब्जर्वर BJP नि कायसा ऑब्जर्वर जेकोनो BJP नि सामुंतै ऑब्जर्वर नि सामुंतै माखायो हायफानो जे ताबनि MLA बो सामुं नांजागलिया बो खाखाखा माने BJP नि जतो जे आगेनि कासाम तरक खलाय नरजगै दंगो दे kwtal हिंके बोनो प्रायोरिटी रुइनाय बिनि सकां नो बतै दं आबनि बागे आं साव जे BJP खाये जे तंनाय र नरक orang lami faji de tambagal ang si lamoi phagya norok lamudi tambagai himla Thilakhung oma hai sung 2000 tabo 2026 BJP du sungmanba 244 mano oma hai chini obasta ongtong hingke sung bahike sung village committee wa BJP khayei sung pani ba sung pai manya kasing develop nang naidi 2022 ni somoyo chini Thilakhung Kaisa 56 ni gal hostel ni Kaisa malstun kai talan thanga boka hostel tabo jarte kunphan ni chento kunphan kroi
kono khalas kon phan jeng ekta phan pilar kaijama kroi ka develop khaima kroi sini lama nagi lama bahani bebag no amo khaijak mane butuk tongo tai snamjak ya tangkai kono phana nagi 2018 ni sini BJP phayoi sini Thilakhung sini MLA sabni kono mukumo kaisa pilar bo kaijama kriku norok naine khanga jontharon singi mano norok naine di norok bo cherai naide norok bo naine tai soigore bhan omekan kaisa building phan school phan kaisa phan tangja kriko aboni bagai जों अमहाय MLA no जों नांगिया 2028 जों Tipra sani Chini सरकार स्नामनाय ताइ जों आं तब पार्टी आं पार्टी निया आं पार्टी हिंगा मो थानजाव सांग फायो पार्टी आबो कोन बरकाया थानजा से चिनि जबो नांगौमानि हिंगाय जों थानजाव जों दंना हिंगे जों तपनो जों थानजाबनो जों डेभलप खालायनाय जों थानजावनो जों दङै बस जों आगलाय आसना Bureau Report Chini Khorang